Horas mabata ganupan kuriani Tuhan, nama ibadah gerejaon sunai age irumah nuan. Selamat datang mahubani PHMJ Saresort Bekasi, pengurus GKPS Resort Bekasi, Pakon ASB, parutusan Hupusat. Terima kasih mas ombah konon tabani Tuhan, halani sadarion, marpesta dohita, marolopolop, 110 tahun pardasni ambilan nama dear hutanohta Simalungun. Salam olop-olop. 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 Tugas-tugas nama ngihut, bani sadarion, ya dongkon dohoma pelantikan pengurus GKPS Resort Bekasi periode 2020 Daskubani 2025. Galangan tasadarion aima, galangan olop-olop, sanggah lagu Boras Tenger, nai patupu hita hulobeon holi, nai ibadah nambar ibadah i ruang gerejaon, mengikuti protokol kesehatan, maju hulobe jaga jarak adong do tandani, bekosyai mulak hun pintu samping, kiri nami, dokosyai isemprot hand sanitizer, janah masuk use han lobe, pitu lobe ai, pu ianan hundul tabe. Paimai pukah kita kebaktianta, dear ibarahan ami panorang, ubat tahaganupan lahomar saat teduh, mangindo pangurupion humbani Tuhan. Saat teduh imulai. Saat teduh selesai. Riap mahita jongjong. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 480 ayat sada pakon ayat tolu. Ibagas goran ni na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na passing sito palangit pakon tanohon. Amen. Marolopolop anjaha marmalas niuhur doaw, bani idop niuhurmu. Ay ikawah kon hamdo hadoyukanku, anjaha iboto hamdo hasosakan ni tonduyku. Haleluya, haleluya, haleluya.
matonggo mahita. Ham Tuhan na bata parkuasa simada guluh nami. Roh donuan hanami marsombah hubamu. Nadop memilih hanami haganup. Gabe pagori ni kuriamu. Namambahen gabe parsimada hanami. Bani haluahon in. Ihamalaskon hanami do pardas ni ambilan na madear. 117 tahun na salpu huban nami itanoh simalungun. Ipa di parhamdo hanami humbani hagolapan haliharon. Gabe torang pangidah nami marhite hatamu nadop ondos huban nami. Halaniai ibagas uhur na marolop-olop do hanami hubamu. Mardingat ganup holongmu na bagalin. Tolong hamahanami Tuhan. Ase tetap mardalan bani dalan hasitongan apa hapitoran muin. In matongon nagabe tanda ni nadop matoras hanami makaguluhkon ambilan nama diarin. Pasu-pasuham mahanami ganup kuriamu ibagas Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 410 ayat 1 pakon ayat 2.
na ita jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita madosatta hubani Tuhan na ibata. Ni palia indah madek-dek duh bongbongan ni parhulua panihirang ni parsalisihan mambain hanami lalap marsi dom-doma Jepang bonan itu indah goranon dudung mamato rasa begati beanabi marata sumsa Sina jumaroba indah mondun jenges mar panggar Namarsani nasakuria habebes danau dau kumbani basa Alam
Bukur tene lanjar iron jambai paranggira indah goranon hanamina marhur hapelang jonambai hatani Gayung-gayung mau top tene ibabaw di baluhan indah ucape hanabisu kot halani lalaplang manggolu baina tarsu Tangar jana hapur saya hitama hataninay bata, bagah pasal hasasapan ni dosa. Makop haganup doya mate, ase ulang manggoluh bani diri ni be na manggoluh in. Tapi ase manggoluh si dia bani, nadop mate anjaha manggoluh makop si dia. Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridah ko kita matanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Pundul magkuriya. Manoding mahita, marhite lagu Boras Tenger, anjaha patupuhita ma siluah olop-olop ta hulobeyon.
Riap meta jongjong. Saksyon hita mahapor sayon tain, songon na sinaksihon ni Haganup, halak na porsaya bani sabta noon. Aw porsaya bani na ibata bapa, para guguh na storimbang, na manupalangit pakonta noon. Aw porsaya bani Jesus Kristus, anak ni na ibata na sa daim, indo Tuhan ta, na tinubuh ko ni si Maria, sangganapi haliaban. Mariti tuloy na pasing, na manaron na parangit, bani panorang Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati ang jay tanong, turun hulang guru-turu, mulak mangguluh kung bani na mati, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjaha hundul siyamun ni bata bapa, pargukon na sa tarimbangin, unjay mo mulak magira, laho mangumi halak na mangguluh, pakon na mati. Aw porsaya bani tuloy na pasing, bani kuria parsadan na pasingin, parsawaran ni segala na pasing, bani ang sasapan ni dosa, bani parbuon niya pula, pakon bani haguluhon nasa dokah ni Amen. Kundul magkuria. Masuk mahita bani acara khusus olop-olop. Naparlobay ayma penayangan salam olop-olop humbani pimpinan pusat. Horasma hubat haganupan. Terlebih nasyam Kuria GKPS Saresort Bekasi. Selamat marpesta olop-olop mabani nasyam. Kuria GKPS Bekasi, Karawang, Cikarang, Purwakarta, Pakontambun, Malasuhur, Tongon bani tahun 2020 hon, ilang langi COVID-10 siya hondo hita marpesta olop-olop song nasomal. Tapi halani olop-olop ay momen bersejarah bata IGKPS. Anggo ipadomu-domu hita hagadup momen-momen on mulai humbani 110 tahun na salpu dasku bani sonari intini aima ase jenges hasadota totap mahita marsya holongan terlebih mendopakon pandemi COVID-19 lambin ipataridako kita mahorja diakonia marsirupan pataridahkon holong ni Kristus nadok markuasa itanohta si malungon. Selamat marpesta olop-olop ma kubani nasyam sa Resort Bekasi. Horas Namangihud ayma pambasa tonah ni pimpinan pusat. Tonah ni pimpinan pusat GKPS bani pesta olop-olop Resort 2020. Nahina holongan Haganup Kuria GKPS tiba Pandita Resort bani Ianan Nibe. Nasyam hasoman sahapersayaon ibagas Kristus. Hidup niuhur apa damai ma bani nasyam, itongah-tongah ni ari na mapasing, anjahagok malas niuhur bani panorang on. Bani pesta olop-olop resota sadarion, isisay hanami do nasyam marhitei surat parmahanion, khusus ni bani suasana pandemik COVID-19 nuan on. Domuhujin piga-piga panotap nasihol pada sonami hubani nasyam
Aima naparlobe. Itongah-tongah ni bagai barita bolon na manosak paruhuranta domu hubani COVID-19 boto hitama paboa ambilan na madiar pasal Yesus Kristus na dop 117 tahun ondos bata totap do lebih relevan janah baggalan humbani haganupan ai. Halanyai selaku kuria ni Tuhan maningun mampu do hita mangidah parhara si baggalan in iatas ni hamaholon na idopakon hita nuan. Janah mambahen nama saon gabe kesempatan bata membagihon pangarapan nadong bata ibagas Yesus Kristus. Hita manggoluh langsongon halak na somar pangarapan on maambilan na madiar na talup siolop kononta. Hata ni bata bani Daniel 12 ayat 3 makatahon. Halak si paruhur marsinondang do songon sondang ni langit. Anjahasidia na manogu-nogu buhay halak huhapit toron marsinondang do songon bitang rosi sadokah ni dokahni. Asebani pesta olop-olopon haganup mahita marlumba-lumba membagihon holong pakon pangarapan. Napaduahon tahun 2020-hon igoran hita do tahun kepemimpinan yang berkarakter bata. Natang si perlunan itongah-tongah ni krisis pakon situasi na berat ay tokoh pemimpin atap pambubay. Halanyai tardilo do haganup hita gabe pemimpin jana sihol mahita gabe pambubay na berkarakter jana tetap optimis. Naparlobe janah natang si perlunan sifat taridah kononta selaku pemimpin aima tetap torang maruhur mendopak kon namasa lang panik atap gobir ase ulang golap pangidah janah lepak membuat keputusan. Ambahnyai paingat hita ma hasoman jolma paboa ibagas kuasa ni naibatado sagala namasa halanyai lang perlu gobir anjaha mabiar. Napatuluhon horja ni naibata lang ongga soto tapi tetap do mardalan itongah-tongah ni sagala namasa. Halanyai situasi COVID-19 ay masada kesempatan bata laho marsinalsal itongah-tongah ni nagulap marhiti hasil sirota marpambahenan mangurupi hasoman janah manupaki horja pangidangion ikuria ni Tuhan. Salam olop-olop mahubani nasyam tetap mahita marpangusandean bani hidup niuhur ni Tuhan ase jupahan gogoh pakon pangarapan hita rombang mendopakon namasa. Salam pakon tonggo pimpinan pusat BKPS Pendeta Martin Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Sonari tangar hitama refleksi olop-olop.
refleksi olop-olop panorang pandemi COVID-19. Idopakon hajol maon na dunia ordonuan serangan ni sada musuh na sotarida janan nama jangin na igoran COVID-19. Musuh ondom mangubah partording ni pargoluhata siganupari. Lang tarbain hitabe manlahoy horja na dos marhasoman ruhut na dos songon pesta olop-olop ta panorangon. Lang tarbain be maranggihon sada horja songon na somal. Lang tarbain be homa sada perjumpahan pakon persauran. Pakon hasoman songon na ni horsukon hita. Apa songon na ni horsukon ni hasoman. Iparentako dohita sohi rumah. Pabuehon panorang pabersihkon tangan pakon akula marhite sabun. Antiseptik jana memakai masker. Sonai mamusuta na sotarida ay mangatur goluta jolma das subani panorang on. Sona hape partorsuk pakon pargolap ni dunia on ibahen COVID-19 on. Ipagol panuganupan hita pabualang be markuasa hagulapan mandopakon haliharan na humani Tuhan. Marhite hatani nagabe ambilan na madear na dop 117 tahun marianan itong atong-ata. Sada Johannes sada ayat 5 makatahon. Anjaha ondo barita na dop binogenima humbani anjaha binaritahon bani na siyam panondang do na ibata anjaha pelang dong nagulap ibagasiya. So nahape horja ni hagulapan lahu mangiloti haliharon tapi lang ongga talu haliharon ay totap do haliharon ay marsinalsal bani ganuk panorang apa sagala masa. Bagalado na batas ito palangit pa konta noon marimbang pandemi na borit na binahin ni COVID-19. Taluhonon ni tuhatas si mada sa galakwasa do haganup na masaon. Pos mahuhurta, dyan na tota mahita marulop-ulop, apa marmalas ni hur ibagas iya. Ingat hita mapabuat Jesus ay maparmahan na madear bata. Somal ni anggo biri-biri sorap. Somal ni anggo biri-biri isora sorigala atak begu. Tubuh do habiaran pakon kepanikan. Selaku biri-biri nasahulanan. AGPD bado hona soroh ni panorah tapi patubukon biar pakon gobir do bani ganup hulanan ni biri-biri ay. Panorang ni mahitan nuay makawa hubabo. Janay bagas na torang maruhur mandopakon na parohkon hagobiron bani goluta. Ulang lupaon hita parmahan na madiarin. Inma tuhata Jesus Kristus. Ipalopas tuhad do bageni na masa. Tapi lang ipaturut hita italuhon na masaay. Haganup do manupak hubani na madear binahin ni Tuhan bata na ni naholongon ni. Parutolon na do pakon hita nuan. On boy do gabes sada dilo-dilo na nabata. Mamuhoy hita lah memperbahenan jana paurot kon diri hubani. Halaniay, dopakon hita mas sorigala COVID-19 ibagas na torang maruhur. Por saya pabuah iboto na ibatado ahas sidiaran sibahenon ni bata. Ibagas na totak membalosi protokol kesehatan. Totak mahita ibagas hasadaon selaku hulanan ni Kristus parmahan na madiarin. Parsauran pakon hasadaon ay masada parharan na maningon do bata selaku akula ni Kristus.
Tardidulo hita selaku halak nadop isondangi ambilan na madear, laho mempromosikan haguluhan na humbani Tuhan, haguluhan ay lang pita haguluhan na itanoon, tapi ay mahaguluhan na lobi hunjay, haguluhan na totap rosi sa dokah ni nadop ipadakon Tuhan Yesus, nadop ondos batanuan ibagas idop ni uhur ni marhite ambilan na madear. Haguluhan na humbani Tuhan aydo yolop kon hita bani panorangon. Halanya dong do si bajanan marimbang hamatean pardagingon. Ay mahamatean halani sirang humbani Tuhan binahin dosa. Hamatean si sunay masinaksihon ni Bapa bani nyombah ni namago. Mambay ni hatahon ay nabdok mate do anakon gabe mulak manggolu nadok mago do iya gabe jupa use jadi marmalas ni hurmahi sidea hita penadok mate hinando tapi dom mamulak manggolu marhite Yesus Kristus. Halanyay taluk do humahita marmalas nihur apa marolop-olop. Halanyam bilan nama derin. Halanyay posma uhurta totap do tuhata hasomata. Hubani mahita marhaporusan. Otang hita ma Yesus masuk hubani parahoni pargoluhota. Opason hita maganup habiarata hubani. Ase jupahan pakon hadameon parhurata. Amen. Selamat pesta olok-olok mabata. Namangihud aima kuria mandodingkon kor kanon olop-olop. Ya, hubata haganupan, kurian itu hanta, secara khusus GKPS Resort Bekasi, namandalankon pesta olop-olop sadarion, Marianan, ruangan gereja on, pakon ni haganupan, anggota ni kuria, bani ianan tabei, irumah tabei. Halanyai, aseriap marolop-olop mahita, mandodingkon kanon olop-olop, bani panorang on. Naparlobey idodingkon hita holi riap haganupan dop ko siyay ibayan hita ma kanon olop-olop ibagi hita ma opat bagian naparlobey sa bolah kiri nami dasma hulobion teni dop ko siyay kelompok na paduahon homa das hulobion dop ko siyay kelompok na patuluhon Dup ko siya kelompok na paupat kon halani lang piga hita sebelah kanan paling ujung ay ma bagian ni nasyam song leader. Iya. Dodingkon hita kanon olop-olop sa hali riap haganupan baru dodingkon hita secara kanon riap mahita jongjong. Mardu
Sonari tonggo pangepitiun, na ibahan hon Bapak Pandita Rolandi Situmorang. Martonggo Mahita. Bapa ni surga, terima kasih sombah nami bamu, halani holong pakon idop ni hurmu, na totap, makasomani mandramoti hanami. Terlebih kuriamu nadong i GKPS Resort Bekasi on. Ibagas namar malas nihur dohoma hanami nuan. Marhite 110 tahun. Dom madas ambilan nama dear itano simalungun. Gabedihut hanami maluah mandapotkon goluh nasadokah ni dokah ni. Sonehomadihut hanami totap mar pangarapan bani goluh nami. Bahasa kuasamu Indo na totap mangondingi hanami. Dasubani nuan hanami kuriamu nadong i GKPS Resort Bekasi on. Bapa ni surga masa donuan situasi naborat marhite pandemik COVID-10 sia. Tapi Tuhan lang makurangi malas ni uhur nami. Haganupan in halani holong mudo. Halani Bapa itonggohon hanami haganup hanami on. Kuriamu humbani anak sekolah minggu nama poso. Bapa inang sonai homan nalansia. Asihama Tuhan na tetap memberi hasihaton ben nami. Mamasu-masu haganupan goluh nami si ganup ari marhite haganupan lahoan na ipaondos ham Tuhan ben nami marsada-sada. Asigabi pasu-pasu main Tuhan ben nami sonehoma bani haganupan hina holongan ni ur nami. Anak sekolah minggu bani pendidikan merlajar marhite daring i rumah hama nama masu-masu. Nama poso ni kuriamu pe Tuhan ne bagas perkuliahan bimbingan lewat online pe hamma masu-masu. Sonai homa hagan hanami haganup nadoma ibere ham horja usaha pakon nalegan nagabe tugas tanggung jawab nami. Hitemu main Tuhan lau mangondos kon pasu-pasumu. Bani haganupan na porlu itongah-tongah ni rumah tangga nami marsada-sada. Kehidupan nami marsada-sada Tuhan. Sonehoma Tuhan orang tua nami na doma lansia pasu-pasu ham Tuhan ibagas hasehato. Goki ham Tuhan ibagas malas nihur namar dapot-dapot janah ajari ham hanami haganupan niombah pahopu. Lahomak kamalaskon urni orang tua nami Bapa. Sonai dohoma Tuhan itonggon hanami haganupan program kerja itongah-tongah ni kuriamu marsada-sada nadong i GKPS Resort Bekasi on GKPS Bekasi, GKPS Karawang, GKPS Cikarang, GKPS Purwakarta, sonai homa GKPS Tambun. Asiahan nadong i program hon Tuhan boy mardalan ibagas nadear. Hubani tingkat seksi-seksi, tingkat sektor, sonai homa tingkat jemaat das hubani tingkat resort. Setongon Bapa boy haganupan in lambin pamalaskon urni ham Tuhan. Sonai homa menambah semangat juang nami haganupan kuriamu. Pakon haganupan juak-juakmu Tuhan nadoma itodo ham untuk ambil bagian itongah-tongah ni kepengurusan. Sonai homa sebagai samas situa guru sekolah minggu Tuhan. Bapa ni surga. Tongon Tuhan boy tetap ilanjutkan hanami semangat yang sama. Bani 117 tahun nadop salpu Agustes roh hutano simalungun pendeta Jewis marpakon hasomani haganupan mengambilan kon ambilan nama dear in nuan pe semangat indohoma natubuh ben nami
jana iha goluhkon hanami Tuhan. Bapa di surga, sonai dohoma Tuhan, bangsa dan negara nami, bangsa Indonesia, bani kepemimpinan ni Bapak Presiden Bapak Jokowi, dasubani tingkat-tingkat i daerah RT RW. Sonai homa Tuhan, pihak-pihak na terkait laho menlawan masa pandemi COVID-19 on bereham hikmat bijaksana Tuhan ase tongon Tuhan bangsa dan negara namion marhite kepemimpinan Bapak Presiden boy tongon Tuhan ilopusi hanami na masa on ibagas namar hamonangan na humbamu Bapa. Terima kasih masombah nami Tuhan sonehoma GKPS di bawah kepemimpinan ni pimpinan pusat nami Bapak Eporus sonehama Bapak Sekjen. Hamba Tuhan tetap memberi hikmat bijaksana. Asetongon Tuhan hanami on riap marmalas niuh. Bereham hasehaton Bapak. Bereham gogo hajur giton yakula. Lau memimpin hanami marhite GKPS on Bapak. Sonehama haganupan pendeta penginjil. Ase hamba Tuhan na tetap mengurapi hanami ibagas kuasa muin asetongon Tuhan lambin termulia goran muin Bapa. Ya tasaganupan in Tuhan perdosa na bagal doha nami panginduan nami elek nami Tuhan sasap hama dosa nami in asilang terambat pasu-pasu nasihol tetap ondos konon muhuben nami ahapin agabi sura-sura ni kuryamu in Tuhan persaya hanami ibagas rosuhmu ipa saut hamdo in Tuhan. Anggodong na ibagas na kurang sehat, ibagas parnaboritan, pemulihan atap irumah sakit. Persaya hanami Tuhan, iberi hamdo hasehaton in. Ibagas gumul juang nanuan idopakon. Na mungkin lang ibagas botoh nami secara ekonomi keluarga, pakon naligan. Persaya dohan nami Bapa, tonduymu indo Tuhan, na mengajari si dia. Jana, riap pakon hamdo si dia. Manaluhon haganupan sura-sura ni si jahat in. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Anay martonggo janah marondos hubamo. Amen. Sonari Dasmahita bani acara namangihut Aima pelantikan pengurus GKPS Resort Bekasi. Iya, terima kasih Mabata. Sonari Dasmahita hubani pelantikan pengurus resort. Pakon pembasaan SK anggota Sinode Bolon. Jadi anggota Sinode Bolon SK ni do iwasahon tapi lang ilantik halani sanggah Sinode Bolon doholi anggota Sinode Bolon dilantik langsung oleh pimpinan pusat AC Mandoding Mahita. Mandoding Mahita humbani haleluya nomor 140 sada. Ayat sada tambah 5, janah bani ayat 5, maju manasyam, pengurus resort nami nalau ilantik. Saya
maholi hulabeon pakon kasoman ni sa rumah halani bani teologi pangidangion lambin roh doras ni do pangidangion anggoy batu kasoman sin rumah ni Nasyam hasoman sahapor sayaon iparsita na ibatado ase torsa parguluhan ni Kuria bani na mandalankon pandiloon apa suruhan ni do muhujai ipabakit do parhorjani laho makorjahon pakon patorsahon Kuriain Yondoskon Kuria Indo homasidia bani nai bata marhasoman tonggo ase iparguguhi sidia mandalan kon ganuk horja pangidangion bahen khasangapon apa khamuliaon ni goranni ididah nasyam do sonari khasoman taon jong nuan ijon nadop ipilih sidang resort gabe pengurus GKPS resort i resort ondos konon ma khorja ai hubani sidia sadari on janah isura uhur marhite pak kesemanion ni Tuhan boy lambin taridah janah meningkat hasadaon hasaksian pakon pangidangion itongah-tongah Kuria khusus ni i resort on bahen hatotorsa ni Kuria ni Tuhan nasyam khasoman nadop tarpilih gabe pengurus GKPS resort i resort on bani pelaksanaan ni khorja nasyam laho mangatur apa mandalan kon haputuson ni sidang resort martanggung jawab hubani sidang resort donasyam janah padaskon laporan hubani pimpinan sinode GKPS ambah ni ai dihut dohoma khorjahonon nasyam ganu penugasan naroh kumbani lembaga atape kepengurusan GKPS na lebih tinggi laho patorsahon haganupan khorja dihutdo anggota Sinode Bolon perutusan hun resort on pendeta pakon penginjil na itempat kon i resort on gabe hasoman sahur janasyam halani ai sauhur janah sasorama nasyam mandalan kon khorjain bahen khasangapon ni Tuhan ta Yesus Kristus si usaha honon nasyam do dalan panagunaguon bani ganupan paguri ni Kuria sa resort on aselambin matoras sidia ibagas idop ni uhur pakon panandayon bani Tuhan Yesus Kristus hinoron ni ai boy lambin talar goluh hakaristenon itongah-tongah ni pargoluhan ni sidia si ganup ari nagabe hasaksian namang goluh i tanoh on gabe tiruan ma nasyam bani hapor sayaon holong ni ate parlaho age bani parsahap pakon pangarapan pe sai ihasomani idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus manasyam
mandalankon ganupan khorja na nyondoskon hubani nasyam. Ase paima ilantik nasyam si holdo botohon ni kuriaon. Sonahado bulat ni uhur nasyam mandalankon khorja na nyondoskon bani nasyam. Halani ai balosi nasyam ma nahusukun hon on bani nasyam ilobe ni naibata pakon ilobe ni kuriaon. Sirsir do nasyam gabe pengurus GKPS resort Bekasi on janah kumbani bulat ni uhur nasyam do manjalo apa mandalan kon khorjain anggosonai do bulat ni uhur nasyam ase hatahon nasyam ma balos nasyam. Terima kasih ma bani naibata, bani hasir siron pakon bulat ni uhur nasyam. Anggosonai hatahon nasyam ma pengakuan pakon janji nasyam. Mendoding hita. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 110 alu ayat sada pakon ayat tolu. Takas iboge hita sonaha pengakuan pakon janjini khasomantaon mandalan kon khorja pangidangion nanyon dos kon hubani sidia aise sonari ibasahon ma eskani naparlobe SK ASB pakon dokusiai holi pengurus resort. Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS nomor 063-1-PP-2020 tentang anggota Sidang Sinode Bolon Perutusan Resort Bekasi. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang
bahwa untuk dapat meningkatkan pelaksanaan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPS, dirasa perlu menetapkan anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dari GKPS Resort Bekasi untuk masa pelayanan 2020 sampai 2025. Mengingat: 1. Tata gereja GKPS dan peraturan rumah tangga GKPS. 2. Petunjuk pelaksanaan periodisasi GKPS untuk masa pelayanan 2020-2025. Memperhatikan hasil pemilihan anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort yang dilaksanakan pada sidang Resort GKPS Resort Bekasi pada tanggal 14 Maret 2020 bertempat di GKPS Bekasi. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat Situa John Radiaman Purba menjadi anggota sidang Sinode Bolon Perutusan Resort dari GKPS Resort Bekasi untuk masa pelayanan 2020-2025. Kedua, keputusan ini akan ditindaklanjuti melalui pelantikan yang bersangkutan pada sidang Sinode Bolon GKPS ke-44. Pematang Siantar, 27 September 2020. Pimpinan Pusat, Pendeta M. Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Urik Munte, Sekretaris Jenderal. Surat Keputusan Pimpinan Pusat GKPS nomor 062/SK-1/PP/2020 tentang pengurus GKPS Resort Bekasi. Pimpinan Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun menimbang bahwa untuk dapat meningkatkan pelaksanaan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKPS, dirasa perlu menetapkan pengurus GKPS Resort Bekasi untuk masa pelayanan 2020 sampai 2025. Mengingat: 1. Tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPS. 2. Petunjuk pelaksanaan periodisasi GKPS untuk masa pelayanan 2020-2025. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus GKPS Resort yang dilaksanakan pada sidang Resort GKPS Resort Bekasi pada tanggal 14 Maret 2020 bertempat di GKPS Bekasi. Memutuskan menetapkan: pertama, mengangkat pengurus GKPS Resort Bekasi untuk masa pelayanan 2020-2025 sebagai berikut. Ketua Pendeta Resort, Wakil Ketua Situa Henry Redi P. Sidagambir, Sekretaris Resort Situa Kandi Aprilen Sumbayak, Bendahara Resort Situa Radiman Simanjorang. Anggota: 1. Situa Jabetson Purba, 2. Situa Roliana Saragi. Kedua, surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 27 September 2020. Pimpinan Pusat, Pendeta M. Rumanja Purba Eporus, Pendeta Dr. Paul Ulrik Munte, Sekretaris Jenderal. Ibagas gorani
nai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apaton dui napasing sadari on Minggu tanggal 27 September nalantik manasyam gabe pengurus GKPS Resort Bekasi. Tuhan nai batama makasomani apa mapargugo hinasyam makorjahon horjain bahen kasangapon ni goran ni Tuhan ta. Amin. Martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isembah kon khanami hubamu Tuhan. Halani idop ni uhurmu na tongtong mapar mudu-mudu kuriamu. Marhite horja ni juak-juakmu. Idilah kamdo sidia on. Na jongjong nuan ijon. Nadop ipabakit kuriamu. Gabe pengurus GKPS Resort Bekasi. Pakon ASB. Anjaha dom masirsir. Manjalo horja pakon tanggung jawab ni B. Halani ai tambahi hamma bani sidia si bere-bere ni tondui napasing ase lambin maruhur janah lambin margogoh masidia mandalan kon horja nadop ondos bani sidia si holma marhite horja ni sidia boy lambin talar idop ni uhur holong pakon pasu-pasu bani ganu panjolma patubuh kamma bani sidia uhur nasir-sir marpambakenan nama diar dopak ham dopak kuriamu pakon dopak hasoman jolma aselambin marsangap janah marmulia ma goranmu itanoh on jalo hamma tonggo nami on ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasyam hasoman pengurus GKPS Resort Bekasi pakon ASB. Nah hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus atas nama pimpinan pusat GKPS hatahonon nami ma selamat mandalan kon horja pangidangion selaku pengurus GKPS Resort Bekasi senai age ASB ase dopak kon nasyamma kuriani Tuhanta. Nasyam hasoman saha porsayaon ikuria on masih dia pengurus GKPS Resort Bekasi pakon anggota Sinode Bolon na baru urupi janah dukung hita masih dia mandalan kon horja pangidangyon ni marhite tonggo saran-saran sonai homa gogoh apa pambahenan Pita marhite idop ni uhur ni Tuhan pakon dukungan ni kuria Indo si dia on boy mandalan kon horjani ibagas natorsa say marsangap ma Tuhan marhite horja pangidangion ni si dia haganupan.
Jadi mandoding hita sanggah mandoding onholi mulak manasyam hubani inganan nasyam. Payamai jalo hita ambilan nama der, bani juak-juak ni. Puji hita Tuhan ta marhite hon midoding haleluya nomor 440 ayat sada pakon ayat 2. Hidup ni uhur apa damai nahumbani Tuhan ta Yesus Kristus. In mana tong makasomani apa manramot kon nasyam bani na mandalani ari-ari ni guluhon. Amen. Salam mabata haganupan. Salam olok-olok ma bata haganupan. Salam olok-olok ma hubani nasyam haganupan PHMJ Saresort Bekasi. Semua lang maksimal ijado nani pasilapnya. Salam olok-olok hubani nasyam pengurus resort na baru ilantik. So nakalak na bakal PHMJ. Salam olok-olok huma hubani kita nasyam haganupan orang tua nami nama Poso, Bapak Inang, mungkin ada juga adik-adik kami sekolah minggu Saresort Bekasi yang ikut dalam ibadah ini melalui live streaming. Bekasi, Tambun, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Salam olok-olok babata haganupan. Nasyam Bapa Inang hita ganupan lah hinargani Tuhan.
hata ni naibata nasihol ondos kubata bani pesta olok-olok ta sadari on ay ma ibuat do humbani 2 Samuel bindusiah mangukah ayat sada Rosidas kubani ayat 8 sahalinari 2 Samuel bindusiah mangukah ayat sada Rosidas kubani ayat 8 ibasahon kanami hatani Tuhan riap kita mangihut-ihut ibagas uhurta nini si Daud manukun adong openani tading-tadingan ni Raja Saul ase kupatuduh kon bani hidup ni uhur kalani si Jonathan jadi adong masada juak-juak i rumah ni si Saul hinam namargoran si Siba gabe tardilo ma iya kulobeni si Daud dok ai nini raja ai mahubani atene kodo namargoran si Siba nini mamam balo sisi aku mada jabolonmu nini raja ai ma atene adong ope tading-tadingan ni si Saul ase hubahen bani idop ni uhur nahun bani naibata nini si Siba mambalosi raja ai adong ope sada anak ni si Jonathan repat do kaduasi naheni dop ai nini raja ai ma hubani dok ai nini raja ai mahubani ijado iya nini si Siba mambalo si raja ai tonggor ma ile dobar do iya tondok bani si Makir anak ni si Amiel dok ay isuruh Raja Daud suruhan ni laho mangalopi hun rumah ni si Makir anak ni si Amiel nahun ledobar jadi dokdas si Mepiboset anak ni si Jonathan anak ni si Saul hubani si Daud manrogop ma iya manombaksi tapi nini si Daud Mepiboset nini mambalosisi ijon doau jabolonmu nini si Daud hubani ulang mabiar ay sihol bahenon kudobam idop ni uhur halani si Jonathan bapamu ondi anjaha sihol paulakon kudobam ganu tanoh ni si Saul ondi anja harap kon aku mahotong-tong mangan jadi marsombah ma iya lanjar nini ma ise ma aku jabolonmu on asepala dopak kononmu baliyang namate songon aku on nai madasni hatani Tuhanta salinari salam olop-olop ma bata haganupan berian Tuhan sa resort Bekasi baik na hadir i gereja senai age naman dihuti ibadah melalui live Tuhan mamasu-masu Tuhan mamlamoton Tuhan maparjake kita haganupan na siapa yang hita haganupan na hinarga ni Tuhan tatene. Sadari on hita
Aima mar olop-olop. Salinari na siyang bapa inang hitaganupan na hinargani Tuhan. Hitag Tuhan sa Rasul Bekasi. Sa ganitong kita Aima mar olop-olop. Nagabisipun-sipun sa lalaki Aima. Ahado esensi olop-olop na irayang kita sa darito. Ahado jiwa ni olop-olop na irayahon kita sa darion na siyang bapa na siyang ina. Olop-olop ay bukan sekedar seremoni. Olop-olop ay bukan sekedar perayaan. Tetapi ang gumakawah kita hupudi ay 117 tahun na salpu na iolopkon kita sebenarnya ay sonaka sondang ninay bata mengubah haliharon hagolapon na adong itanok si malungun. On masebenarnya esensi ni olop-olop hubata. Jadi on dohman nagabe perenungan hubata haganupan. Apakah kita sungguh-sungguh mar olop-olop bani panorang sadari? Apakah kita sungguh-sungguh mar olop-olop bani panorang bulan-bulan September on? Domuhu bani jiwa esensi ni olop-olop. Ang guhanami man terjemahkon na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan bahwa olop-olop ay menggeser. Olop-olop ay mengubah. Haliharon menggeser hagolapon. Hadagingon digeser di tabani bibelta. Adong piga-piga pesan olop-olop na luar biasa tini. Na adong piga pesan olop-olop na parlobe maay hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Pesan olop-olop na ididah kita ijon ay sonaha nalang madiar bani masa lalu ay lang namin mapakorhon bani kekinianta pakon haduhanta on mana parlobe tini halanya ka domma isondangi haliharon na humbani Tuhan salinari hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Pesan olop-olop ang gotong hitay John bani sikap ni si Daud na luar biasa ay masonaha na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan. Masa lalu na lang madiar, masa lalu na lang jenges, tidak mempengaruhi kekinian tapakon keakanan kehidupan ta makurjahon na madiar bani halak na legal. Jadi yang mempengaruhi DP tentu ipertanyakan dope marolop dom manani marolop olop kita atap belum hanya masih seremonial kena doge tapi yang godom betul-betul marolop olop naipu dia hilang mempengaruhi kekinian kita apalagi keakanan anggotonggor hite John luar biasa na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan anggotonggor hita bani sada Samuel 10 Ijay bodora ididah kita bani sada Samuel 10 Ijay memukah tubuh rasa dendam iri ingin menyingkirkan Saul hubani si Daud ini. Mase halani bani sada Samuel 10 ayat 7 na siyang bapa inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan mandodingi ijay puang-puang. Mandoding ijay na si inang lang sa resort tapi sa bangsa ay bangsa Israel. Jadi bahat tumang bani panorang ay. Mandodingi si di ahado isi doding ni. Anggo si Saul membunuh maribu-ribu halak nini. Tapi anggo si Daud marlak salak sahalak. Hanjon mamukah ni. Hanjon maawal ni. Mulai maturak sakit hati di dalam hatinya si Saul. Mulai mabana tidak tenang. Mulai madong roh unsur cemburu. Janah sihol mauhurni menyingkirhon aima si Daud. Aima se anggotonggor hita bani Samuel ai
berkali-kali na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan. Saul sihol membunuh ay si Daud tene. So bani sadapan orang idiloni hibur malebiaw marhitehon taur-taur nini. Ibarat hubani parsilimay ge. Hibur lebiaw marhitehon taur-taur atape sulim nini. Hubani Daud, kebetulan Daud adalah ahli kecapi juga. Dos pakon si Gandhi, ahli sulim. Kanay doge. Daud pe ahli dobana, ay ahli kecapi. Jadi roh Raja Saul ipangindoni roh mahuambian ini. Sedo tulus bana, tapi mengintip kapan waktunya. Saya sangka marhusapi ay hitaganupan na hinargani Tuhan si Daud, ipatom si Saul si Daud. Dohor do aida, lang pala doh jarak ni, ipatom ni. Tapi halanya hidup ni uhur ni Tuhan maluah. Lang hona, maleset, malenceng, ay mapatoman ay. Mulai hanjanari ikejar pakun naligan. Berusaha do na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan. Si Saul asemate si Daud on, halanya dong ba ni pikiran ni siyang biyon doho limang gatih kon aw nini. Kanay dogi. Na siyang bapa inang hitaganupan na kinarga ni Tuhan. Mardalan perjalanan kehidupan, lang terbendung hidup ni uhur ni Tuhan, Daud tetap menjadi raja. Saud matongon si Daud menjadi raja, tapi yang gutonggor kita ijon, tidak ada dendam di dalam hati Daud. Tidak ada kebencian di dalam hati Daud. Tonggor kita ijon tene, adong openani tading-tadingan ni si Saul, iseboy sonay, na siyang bapa, na siyang inang hitaganupan. Banyak orang dalam perjalanan kehidupannya dipengaruhi oleh masa lalunya, sehingga dia tidak enjoy bani masa senari. Agi pakon halak, agi pakon hasomanni. Halanya masa lalu ay dulalap ipabagal-bagal. Ang Daud ijon, no, luar biasa. Bahkan hitaganupan na hinarga ni Tuhan, ia domang mindahi te, dia mencari. Adong penani ijon tading-tadingan ni si Saul, masih boy sana iya, nini ijay. Ase hupataridahkon hidup ni hurni na ibata hubani. Luar biasa. Jadi halani Tuhan doai na siyang bapa na siyang inang hitaganupan na hinarga ni Tuhan, sehingga Daud bisa melupakan akar pahit bani masa lalu, lang ipabuan-buan ay sonari. Jadi ang ipabuan-buan do akar pahit ay lang boy jenges sonari tene. Lang boy jenges asogot. Ulang-ulang masisisiyan pelang. Ang ibuan do lalap akar pahit ay. Jadi on mapesan olop-olop kubata kita ganupan na hinarga ni Tuhan. Marhitehon na kon ay hata ni Tuhan menggeser. Hagulapon ay tetulang ipabuan-buan kita besongon si Daud masa lalu untuk membangun kehidupan na enak na jenges na markuria. Bani kehidupan tatene. Ay masih tonggor kita ijon luar biasa do si Daud ay. Ipindahi do tene. Adong openani. Tading-tadingan ni si Saul. Jadi ang masa lalu ay hinando ibawan rama rasay iben ni ginopar ni si Saul. Ang gwinigaron somaldo sa night ni. Ang gudong kepemimpinan na baru irasay hondo kepemimpinan sebelum ni. Holy tading nama baik niya ini. Irasay hondo ay. Ang guboy sarasay ni. Tapi ang Daud lang adong penani tading-tadingan ni si Saul, asihupaulak kubani. Luar biasa. Halania kaduay, ay firman Tuhan telah menggeser. Hagulapon na dong ibagas uhur pakon pikiran ni. Jadi on mapesan olok-olok kubatan na siyang bapa inang. So nakakita ba ni kehidupan on, bahwa hagulapon ay dong maigeser oleh terang firman Tuhan, masa lalu akar pahit lang may ipabuan-buan kita untuk hini. Apalagi ke depan, asiboy jenges diar, bergandengan tangan, memuji pasangapkon goran ni Tuhan tanay bata. Kan luar biasa duay. Jadi yang kebuan kita dolalap akar pahit masa lalu, hinandong utang ni bakul lapi ibayar nini. At tiga pelang kubere manginjam nini, lalap masunay hiton. Lang marolop-olop. Ang gudong nalepak ni Hasomanta, hinanho sonon dumba, at tigan pelang nini. Ang lang tanggung parah ni pembahenan ni si Saul hubani si Daud. Ipatom na siyang bapa na siyang inang. Si Hol ibunuh. Tetapi halani
sondang na humbani Tuhan itu berubah. Sondang na humbani Tuhan otik pelang idingat ay. Bahkan dia datang adong openani. Ijon tading-tadingan ni si Saul. Ase hubain hubani idop nuhur na humbani Tuhan tanay bata. Jadi onma na siyang bapa inang hitaganupan nagabe hita do manukun hita tene. Do manani hita mar olop-olop. Bukan berarti dengan seremoni, tetapi secara esensial margeser ma hal-hal duniawi menjadi hal-hal rohani. Anggo bani pandodingan ai salosai marohana masuk marohani nini, lalap rohani. Songon hita para olop-olop kan lang ibere rohani ganu. Malas ukur ni jolma. Kenai dugi, nai manamin. Mari kita rohani, mari hitehon domadas hatani Tuhan 117 tahun. Anggo langsung naik seremonial DP hitaon. Bani namar olop-olop kontene. Tetapi esensi dasar telah digeser oleh firman Tuhan, oleh sondang aima na humbani Tuhan ta naibata. On mana parlobe. Baru napa 2 hon lang palaganjang iben hanami hanya 2 ipersiapkan i rumah kinan 4. Tapi tonggor hanami jam 12 halani targetnya memang jam 12 dah sahinan ningun. Anggo sihol na siyam tambah WA na siyam. Ibalas kanami humaholi marhitehon WA. Kanay doge. Amen. Alo, boy do humamar si balas-balosan kita bani WA. Kanay doge. Pesan rohani na paduahon na siyam bapa inang kita ganupan na hinargani Tuhan. Anggo hanami mangidah bahasa level kemanusiaan ni Daud memang sudah level tinggi. Level parholong ni si Daud doma level tinggi. Tonggor hita ijon. Ia bani anggo konteks ni topik mingguanta masarihon halak na disabilitas. Boy me iterjemahkan disabilitas on adalah orang-orang yang tidak berdaya dalam kehidupan ini. Bisa juga tidak berdaya akibat pandemi ini tene. Sehingga dia disabilitas, tanda kutip. Kan ada disabilitas. Dia tidak mampu, ada kekurangan, ada keterbatasan. Kita ganupan na hinargani Tuhan. Anggotonggor hita ijon ay masih Daud. Ia doma memang maju nilai kemanusiaan ni. Masih maju idah kanami. Anggoba na Daud, hita ganupan na hinargani Tuhan. Dia lang menanti be. Langge anggoy huta dong marhudung. Eda urupi hamlo biau roh paramenmu bakulo biditmu 1.000 nini. Ibereni ay kan menanti do piai. Anggo si Daud ijon dom mamamindahi. Adong openani luar biasa ontene. Jadi pala dasku bani tahap on hita marhitehon dom 117 tahun hatani Tuhan. Kita lang paimahon betapi mencari orang-orang yang perlu kita bantu dalam kehidupan ini. Kenai do luar biasa Daud on. Adong openani ini. Jadi ang gusi malungun sonari bahat do mencari. Adong ope ihuta on sonari nalapi masuk jembatan tapi ada maunya. Kenai do ge halani pemilu ge. Mencari bana tapi halani pemilu ada maunya. Namin murni mak tulus. Kenai do ge. Kita bani pandemi on do memulai hidak sonai hinan. Tonggor na sami sektor 2. Atak adong DP nasonon, tonggor sektor tolu, hambakku sekian ini. Maunya lang pitah olop-olop sonai tene. Lang pitah pandemi. Lobus pehon di pandemi on sonai ma. Kanai dogi apalagi bendahara resort on siap matong. Ay, puji Tuhan. Kita ganupan na hinargani Tuhan. Jadi yang tonggor hita ijon ahana ipertontonhon, ahana ipataridahon, ahana diperlihatkan oleh Daud, dia domadasku bani tahap mencari tene, memindahi halak na perlu iurupi bani kehidupan ni. Lang be paimahon, lang be menunggu, apalagi huma yajar ajari, dung du ba yajar ajari da baik kita le teken lesta hubani pandeta cengkareng nini, aulang dihut satorapon ni huma yajar ajari, dung du huma sana yajar ajari pelangra, tapi dung du huma do kosabarita mitor iurupi ibantu. Tapi dong mitor terdepan tong ban be kita lo yuak masunaida ma
kikok kikijay, malau mulak siyempre huhuta, habis kita nini. Lang dong respon ni halak, apa boleh buat? Kenai dugi. Tapi madong, sana habis kita ipindahi. Tentu kita ganupan na hinargani Tuhan. Level orang yang seperti ini sudah luar biasa ini kon hanami. Ay masih Daud. On manamin homa terjadi batat ini. Saya sudah napondok 117 tahun. Hatani Tuhan, yo anggu ibarat gula onde gula menduganu prejon namin. 117 sendok gula menduganu dari bawah sampai ke atas. Ong kedua hanami mangan durian, butuh na siyam. Hanami termasuk do sangga masa kecil pencinta durian sampai hujon durian ay lo hudarat ma. Laboy isi takon halak. Kalau ni bohat ni, nay manamin hatani Tuhan ay sampai lo hudarat ma. Hujado bagi ukun ini. Kan luar biasa ay. 117 tahun hatani Tuhan dom mamarianan itong atong-ata. Luar biasa manamin kita bani aksi, tindakan, pembahenan, holong pakon naligan. Amin. Ang langsung naik seremoni do hita lalap ontene. Lape das esensi olop-olop ay. Horas mabat taganupan. Martonggo mahita. Terima kasih dia itu pamatongon Tuhan sembah konon nami bamu. Bagaldo idop ni uhur, bagaldo holong pakon panramotionmu. Dia itu pamabapa dom 117 tahun. Hatamu ondos itongah-tongah nami. Asi marulih mahanami. Asi hatani Tuhan matongon-tongon mewarnai kehidupan nami. Hatani Tuhan matong-tong manggoki uhur pakon pikiran nami. Menggeser hal-hal duniawi. Nagati nyimbrung masuk. Menggeser hal-hal pardagingon. Nagati sihol nimbrung masuk. Tapi tongon Tuhan marhitehon hatamu. Songon na terjadi bani ay masih Daud. Ase hatamu in matongon manorapi manggogi uhur pakon pikiran nami. Ase haganupan kanami on berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Baik ay bani parsahap, baik ay bani hal na mambere, baik ay bani na masarihon halak na legan, halak na etek-etek, halak na disabilitas bani kehidupan on. Pasu-pasuham matongon Tuhan kuriamu sa resort ay Bekasi on. Mulai Purwakarta, das Kubani Karawang, Cikarang, Tambun, Rossi Pamatang Resort Bekasi on. Lang adong naponop humbani panonggormu, isi hanami, sonaha hanami, aha pergumulan, aha sukacita nami. Bani hagalekon keterbatasan nami, maningun Tuhan do makasomani, Tuhan do mamasu-masu, pakon Tuhan do naman ramotkon. Ibagas Kristus Yesus, dia itu patongon Tuhan, bani hatamu nadop ondos kuben nami 117 tahun. Tuhan ma memberkati. Amin. Aima kita galanganta tangar hita malubay hata ni naibata nagabi jolan bata mangkar. Ayat tersurat dari sada kronika 16 ayat 20 siah. Berema bani Jehovah hamuliaon ni goranni. Buan magalangan anjahar roh manasyam hulobeni. Sombah ma Jehovah marpakaian nama pasing. Sonari ondos kon hita ma galanganta. Sambil patupu galangan hita, mendoding hita humbani haleluya nomor 502 ayat sada pakon ayat 2.
Ulaki hita ayat sada. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami par dear layak janana unjah kuben nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasuham goluh nami. Domma ihasumani ham kanami janah ipasu-pasuham khorja nami. Das kubani sadari on. Sonari ibagas malas ni uhur. Roh dohan nami mangondoskon buah ni khorja. Nado pinasu pasumuin. Nagabi galangan khatarima kasihon. Pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jalokam magalangan nami on. Bahin khasangapon ni goranmu. Janah membahin lambin markhateridahan. Harajanmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Jalohamma tonggo nami on. Amin bamusa dokah ni awon o Yesus Tuhan ki. Maroh ham hutongah-tongah ni pargoluhan nami. Laho mambobay hanami hubani harosuhun ni uhur ni naibata pakon Tuhan Yesus Kristus. Ajari ham hanami aselambin isadari hanami. Na ibobay tonduy napasing indo goluh nami. Hubani harajonmu. Mangelek makanami hubamu. Ojur ham hanami ase janah pambalo si bani parsuruh ni tonduymu halani goluh nasonindo iharusukon ham kubenang ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus jalo hamma tonggo nami on. Amen hamba pa namin na inaguriatas say makapasim magoranmu say roh maharajanmu say saut maharosun hurmu inagori tungah on songon na inaguriatas
bere hama ben nami sadari on hagoluhan ari-ari, sasap kamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua ham makanami humbani pangago. Lahomana siam janah beritahu na siam itungah-tungah ni si Panjuk begi-begi hamuliauni itungah-tungah ni bangsa-bangsa halongakan na binahen ni ay jalo hama pasu-pasu kumbali Tuhan na ibadaka ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibatamaham isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu janak maidop mauhurni mangidahkam. Idop pakon Tuhan na ibatama bokini hubamu, janah ipasorap ma dameni bani tonduimu. Amin. Salam mahubata ganuban. Salam olop-olop mahubata ganuban. Terima kasih. Perlobe hatahon hita terima kasih ubani Tuhan na bata. Alani acara pesta olop-olop GKPS Resort Bekasi sekaligus pelantikan pengurus resort GPS Bekasi periode 2020-2025. Boy Mardalan Ibagas Nadiar Haganupanai Lani Panramoton ni Tuhan Naibata. Jadi bani panorangon Sioldo Iboge Hita kata sambutan Aima padaskon selamat pesta olop-olop hubata kurina Tuhanta Nasar Sort GPS Bekasi. Na parlobe maai pangindohanami hasil siron na nasyam PHMJ Sarsort GPS Bekasi. Jadi halan tetap jaga hita tene social distancing ase nama wakili ama humbani nasyam haganupan porhanger ase tiap jongjong manasyam lebih palaskon selamat pesta olop-olop hubata ganupan janah sada manasyam nama wakili palaskon selamat olop-olop panorang ibrasanami uban nasyam Bapak porhanger Haganupan na dong i-resort GPS Bekasi. Iya, sebenarnya Nasyam Asoman, pimpinan majelis atau porhanger Resort GPS Bekasi, si John Maita. Nah, isi Maita Mas. Salam olop-olop mahubat Haganupan. Olopkon, olopkon, olopkon. Ya. 117 tahun maadas hatani Tuhan itano si malungun. Gok malas hurta. Jana patut do kita terima kasih hubani Bapak rohaniawan kita Bapak Agus Teis yang secara konsisten melaksanakan tugasnya sehingga kita bisa menjadi penikmat kasih Tuhan sampai hari ini. Dan terbukti pada saat malam puji-pujian ketika kita merasa menjadi penikmat penerima berkat Tuhan,
kita pun sudah memberi untuk kepentingan daripada kerajaan Tuhan. Sedikit pun itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Halaniai, terima kasih Mahubai Nasiam, pengurus resort, sonayage anggota Sinode Bolon atau perutusan Sinode Bolon, nama koordinasiun haganuban acarata, mulai malam puji-pujian das bani sadarion, sehingga kita bersyukur acara ini dapat berjalan dengan baik karena kita mengandalkan Tuhan. Terima kasih Mahubani Nasiam Haganuban sebagai petugas atau pelayan Bani Ibadah Tahun. Sonaya Ki Hubani Nasiam, tim COVID Satgas 19 GKPS Bekasi yang sudah berkoordinasi dengan PHMJ dan sudah melaksanakan apa yang menjadi keputusan kita. Semua kita berjalan di dalam protokol kesehatan. Terima kasih Mahubani Nasiam, tim yang dikoordinasikan oleh Inang Dr. Saradepi Boru Sinaga. Sonai Homa tim media, multimedia yang terus berkreasi secara kreatif meningkatkan terus pelayanan. Ya, mulai kita bentuk online, live streaming, dan semua jemaat GKPS Resort Bekasi dapat menikmati di rumah masing-masing. Halenai, terima kasih Mahubani Nasiam secara khusus kepada Bapak Samah Jepri Damanik yang terus bekerja keras untuk bisa melaksanakan tugas dalam ibadah minggu Sonaege Partonggoan. Sonaege Hubani Nasiam Bapak ditanami, nokan doma cukup jelas di tangar hita, mulai Bapak Eporusta, surat tongosan, dohot kata pamuka sebelum masuk Hubani teksnya bilata, doma cukup jelas di patorang paditata, pasal olop-olop. Halenai, marilah kita lanjutkan dan laksanakan apa yang sudah baik kita lakukan dan mari kita perbaiki apa yang perlu harus kita koreksi. Hubani Nasiam Homa Hasoman, PHMJ sa Resort GKPS Bekasi. Salam kompak selalu. Kita bersyukur walaupun banyak resort di distrik 7, tapi untuk GKPS Bekasi, Resort GKPS Bekasi, kata mereka sangat unik. Mereka mau berdiri sendiri. Ketika live streaming pun kadang-kadang mereka berdiri sendiri, online pun berdiri sendiri, pertonggoan pun berdiri sendiri. Tapi ketika kita bersama-sama memikirkan secara konsekuen dan konsisten dan efektif, kita melakukan satu-satu keputusan yang memang saya kira sangat-sangat bagus sekali. Dan marilah terus kita lanjutkan itu. Terima kasih Mahubani Nasiam. Anggo Sadarion jarang manidai nang markebaya. Iya, kebaya-kebaya na baru maron. Prosesnya sendiri yang kau naburon ala negatita tidak begitu berpengaruh. Tapi kalau senari makin cantik memakai seperti ini. Iya, karena udah jarang. Minggu depan live streaming may tagarizon lo. Kasih markebaya nangon. Iya. Jadi senaima hata humban nami nahurang na lobby sebagai bentuk dukungan atau respon daripada pimpinan harian majelis dalam rangka melaksanakan pesta tahun. Kami mohon maaf dan kami akan memperbaiki di kemudian hari. Sonaima selamat Mahubani pelantikan pengurus resort baru. Terima kasih Sonaige Perutusan Sinode Bolon. Terima kasih Tuhan Maha Masuk Hita. Amin. Ya, terima kasih Ma Ipada Sanami Hubani Nasiam, PHMJ GPS Resort Bekasi, ada Padaskon. Selamat pesta olop-olop hubata hutongah-tongah ta haganupan. Sonari dasma hubani kata sambutan hubani pengurus resort GPS Bekasi. Ase di luar nama hubani Nasiam pengurus resort asiar jongjong me ilobion haganupan pakon ASB Perutusan Sinode Bolon tapi sadama napadaskon sabta hutongah-tongah ta haganupan.
Salam buat Haganupan. Setabihan nami pedas kentene. Puji Tuhan, Raja ni kuriain ipasopat hidup ni uhur ni hita marolopolop GKPS Resort Bekasi sadarion teneh. Malasuhurta mardalan ni bagas na jenges Haganupan. Paimay pada itoruskan hanami perlobe itotu terima kasih koma hatahonon nami hubani secara khusus PHMJ Haganupan, secara khusus GKPS Bekasi. Nadop memfasilitasi, mengurupi Haganupan. Horjata sadarion boy mardalan ni bagas na jenges. Sonai mo Haganupan homa jajaran ni PHMJ Bekasi. Parmusik, multimedia, gugus pakon Haganupan. Hanami humbani pengurus resort merasakan sangat tarurupi. Jana hanami pe sadar. Anggulangi urupi nasyam langboy ihor jaon hanami on Haganupan ni bagas na jenges. Halanyai salinari ubari nasyam Haganupan PHMJ, terutama PHMJ GKPS Bekasi, hanami pengurus resort. Pakon ASB John Haganupan, padaskon bagal-bagal terima kasih. Terima kasih ma Banisyam. Kita Haganupan na inargani Tuhan ta, ibagas kondisi nasional rayon, pandemik on, mulai hanami marhorja bulan tolu. Kita marsinode hita, marsidang hita tanggal 14 bulan tolu. Ibagas riyah songon na itohon di Purhanger Bekasi no kanay, hita Haganupan pengurus resort na baru, pengurus resort na sebelum ni pakon Haganupan PHMJ, pakon majelis Haganupan, tong ibagas sadariah. Iriah kon hita membain kebaktian rekaman, iha malas kon hita, idiarhon hita, mardalan ibagas na jenges Haganupan, puji Tuhan. Iriah kon hita untuk live streaming mardalan ibagas na jenges Haganupan, puji Tuhan. Sonai mahoma kebaktian untuk sekolah minggu. Na pertama idihuti hita hun distrik mardalan do ibagas na jenges. Selanjut ni idihuti hita ibain hita sa resort mardalan do ibagas na jenges. Selanjut ni perjemaat mardalan do ibagas na jenges Haganupan tene. Haganupan ay ibagas sadariah kita. Hanami pengurus resort, sebenarnya hanami pitah menggurehon do, nasyam do PHMJ nama kerjahon Haganupan. Halanyai terima kasih bana nasyam Haganupan, terlebih bana nasyam pendeta nami, tolu nasyam John, masam sipata mungkin persahap pakon halegan sipata songon na mergere-gere marsuru nasyam. Tapi tong-tong do iban nasyam, ibalosi nasyam ibagas na jenges. Terpuji ma Tuhan, bani kerja sama Haganupan, Pendeta Jules sebagai pengurus resort, ketua, terima kasih bamu bani koordinasi, pakon Haganupan bimbingan tene. Terima kasih ma bani nasyam Haganupan. Jadi hubata Haganupan sesuai pakon kesepakatan tatatong homa. Ibain hita ma olop-olop ta taunon. Marapaima ibain hita olop-olop tanggal 27 isepakati hita homa bain hita ma pra olop-olop. Kita Haganupan malasuhurta hanya dalam waktu 2 minggu persiapan Haganupan, kerjasama Haganupan, jemaat, pengurus resort, terutama tim ya nama kobas kon langsung mardalan horjatai ibagas na jenges. Malasuhurta ibain hita do target tai lagu pujian hubani Tuhan. Napaduahon adong target ta ipadas kita 65 juta. Pakon tambahan biaya operasional 25, siah 10 juta. Ihubas kon hita ibagas natulus ibagas kerjasama na jenges malasuhurta. Songon nidokan di pendeta, lobih do pasu-pasuni Tuhan humbani tonggota. Terima kasih mabani Tuhan. Hita Haganupan dan hargani Tuhan ta
lang pala bainota acara pembubaran pasal on. Bani pararangon ma ipadas kanami hubata haganupan hasil ni horjata ipadas kanami ma panorangon hubani bendaharata situa simanjorang. Panorang berihanami. Terima kasih. Ya, terima kasih mau bata ganupan. Salam mau bata. Terpuji ma Tuhan. Buhita martupu marolopolop. Bani sadarion Minggu tanggal 27 September 2020. Ijon boy lapor kanami hasil malam puji-pujian tanggal 20 September 2020. Naparlobe dana na masuk hubani KPS Tambun 3.350.000 rupiah. Tepuk tangan kita. Hubani KPS Purwakarta 8.150.000 rupiah. Hubani KPS Cikarang 10.050.000 rupiah. Hubani KPS Karawang 10.100.000 rupiah. Dan hubani KPS Pamatang Bekasi 84.615.207 rupiah. Di luaron adong hubani jemata Parlobe Jemaat KPS Surabaya atas nama keluarga Junaidi Baktiar Sihaloho 250.000 rupiah. GKPS Cikoko atas nama keluarga Situa Benus Damanik 500.000 rupiah. GKPS Salemba atas nama keluarga Situa Johannes Manhuruk 1 juta rupiah. GKPS Salemba lagi atas nama keluarga Jonar Girsang 250.000 rupiah. Keluarga Kristori Harap Borsumbayak 500.000 rupiah. GKPS Helvetia Medan. Jadi aima tertupu mahaganup. Target kita sesuai kita rapat sinode, rapat majelis pakon pengurus resort. Target kita 90 juta. Total ini masuk 131 juta 845.207 rupiah. Pengeluaran icoba nami Bapak Inang hitahaganupan na siyang pimpinan nami. Target kita 25 juta pengeluaran. Ada dong kesepakatan ala ni daw tata saderon riak mangat do hita. Jadi adong agak kenaikan saotik aima. Oh. Dari 25 juta target kita das subani sadarion pengeluaran 26 juta 650.000 rupiah. Jadi total mah uang nakes na terima bendahara melalui malam puji-pujian 105 juta 195.207 rupiah mah ijolom bendahara resort das Bani Panorangon. Terima kasih mah Bani Tuhan. Terima kasih ma Bani bendahara nami. Sada catatan nai didah kita Bani Horjata nokanai yang go lobih kumbani tonggota sada malas niur napa duahon sada malas niur nami selaku pengurus resort hubani nasyam PHM Jedetong. Ini baru pesta kita luar biasa. 130 juta sekian, gak sampai 1 minggu lunas semuanya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Jadi pasal duit tahun tu doma jelas pada kita moholion hubani keperluan ni jana sada malas ni hurnami pengurus resort hita haganupan adong mapakion di bendahara uang kontan sadokahon paimahon humbani jemaat. Jadi adong do keperluan ta setiap tanggal sada sadokahon paimah lebih setoran humbani jemaat baru ipadas bendaharata. Sonari domadong ijo lembana holi hampir 30 juta ya, puji Tuhan lah. Boyhon iputar ipake bendaharata. Terima kasih mak. Naparpudi nahumben nami na orang lebih
bani acarata tanggal 20 pasti gak ada gading yang tidak retak, justru karena retak menjadi mahal katanya. Saya dong orang lebih, hanami Padaskon Haganupan mungkin melalui MC, melalui Haganupan, ipadaskan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya anggodong orang lebih. Terlebih hubani nasyam, pada nasyam hubani talent kita mungkin mereka agak kecewa pengaturan waktu pakon nalegan, minta maaf ke kami, Haganupan ai ididah kita untuk kebaikan acara ai Haganupan tene. Jadi senai mai padaskan kami menghitai acara tanggal 20, das dohuben nami piga-piga pesan bahwa silakanlah GKPS Bekasi melakukan lagi seperti itu. Mungkin sekali 6 bulan atau tidak perlu menunggu olop-olop. Ai holi riah kon hitau lagi tene. Ya. Nah selanjutnya nih nami terakhir huben nami Haganupan, terima kasih hubani asadaonta GKPS Resort Bekasi bahat tantangan ibadah Haganupan. Ya, GKPS Purwakarta puji Tuhan domadong soponi sedea. Amin. Jadi tantangan mon homan tene izin. GKPS Karawang juga mencari lahan pakon naligan bahat GKPS Cikarang pesonai. Satonggo hita ibagas sada tonggo kerjasama Haganupan sahata hita ibagasna marsi pasingatan ibagasna hurang poso hurta jenges hasadaonta asi jenges pelayananta i resort Bekasi ontene. Sonai mai padaskan nami terima kasih mengubata Haganupan, terima kasih bani Tuhan. Tuhan ma namar pasu-pasu. Sonaima terima kasih. Ipadaskan nami ma hubani pendeta nami. John maganu. Sampai salose. Iya. Jadi horas mause on ipatugahkan nami otik anggo sanggah olop-olop hita sonon rado nakindong sukun-sukun ibagas uhur na siyam tine sangkat barisan prosesi na jado si parambilan ni masih lang dong si parambilan ni halani somaldo anggo parambilan bani olop-olop resort utusan pimpinan pusat hape nakinai lang adong utusan pimpinan pusat rado sukun-sukun na siyam na jado si parambilan niya ini kanay doge rada nakin sampai doding akhirai arambilan isi do holi hulobiay ini hape dong dotong huatas kanay doge. Jadi ipatugah kanami otik on sebenarnya ay mahalani keputusan ni pimpinan pusata halani masa pandemi on nama kebaskon olop-olop yondoskon ma hu resort masing-masing lang adong be utusan pimpinan pusat khusus tapi utusan pimpinan pusat do Haganupan. Jadi hanami on pe utusan pimpinan pusat do. Jadi do mamandriah nakin hanami utusan pimpinan pusat pendeta Jonedi ma namampokon sahab. Baru tokin nari perlu do mara itangar hita sorani parutusan ta nagantengon kanay doge ASB. Jadi iya malobi ratene ASB ta ASB. Halo, si tangar homa sorani. Ay, horas bata kaduban. Ay halani war masker gay lang pala si takas-takas gi terida. Utungi kurani. Jadi lang bahat. Sadarion puji Tuhan malah suhur doma 117 tahun. Paringatata bani parohni ambilan nama dia rutau semalungun. Nah dong bata sonari mau buah nih horjani panginjilan sapari ayama totu natang simalas kon ni urta puji Tuhan sadarion homa ria pangolopon hita bani pesta olop-olopta nai homa pelantikan ni pengurus resort nai homa hanami tene perutusan ni bolon halani ai selamat ma bata kuria GKPS Resort Bekasi doma ilantik pengurusta nama korjahon horja pangidangion tongah-tongahni kuriata selama mahubani hita Haganupan pengurus resort selama bertugas ma lambin margogoh ma hita makerjaon hatani Tuhan makerjaon tugas-tugas tabe tutu ay ma niur nami na paling penting jana bani rangkaian acara tanggal 20 pakon sadarion Haganupan ay kabiasa ngapan ni Tuhan ma
Jangan makorhon malas ni horma bata ganupan. Jangan rodiar ni ma perdalanan ni horjata tonga-tonga ni kuria. Sanama ni nami. Terima kasih bata ganupan. Shalom. Ya, salam olop-olop bata ganupan. Ya, malah suhur das bani panorangon setia hita tene parolop-olop hubani Tuhan. Na perlu be i padas kanami selamat mawena siam anggota Sinode Bolon terus si pengurus resort na baru lantik pakon keluarga tene. Pani dong do konsep ay tene 90% keberhasilan ni pengurus resort anggota Sinode Bolonon mendalankan pelayanan ni harus didukung, ditopang oleh inang. Bayang kuno siya 90% tene, tentu na siya penentu keberhasilan nyon. Ya, ayma se atau kanami huma selamat hubani na siya keluarga. Na berikut ni hubat tahaganup terlebih mai pengurus resort, age full timer, hasuan full timer, age PMJ Bekasi, Tambun, Cikarang, Karawang, Purwakarta. Au tetap do pada saya tengah-tengah tatene kekuatan ni pelayanan ta boleh berkoordinasi resort pakon jemaat nadong i resort itu ujung tombaknya tetap PHMJ bersama-sama dengan majelis jemaat nadong i kuriain tentu irasawakan kami dua idas bani panorangon nami sebagai pendeta i GKPS Resort Bekasion dong toluhan nami boy hatahonokon lang pala kesulitan hanami berkoordinasi pakun nasyam termasuk may PHMJ agi pengurus resort sehingga baik dalam gerak cepat baik malam pujian baik homa katakan perayaan olop-olop tasadarion ye tong-etong ye paluasi kita mardalan ganug ibagas nadiar tentu kekuatannya itu na perlu tetap ipertahankan kita panditatanukkan do mamakatahon halani tunduyai hali haronai menggeser hal-hal katakan masa lalu na negatif humbani guluhta anjana ai baik kita kekuatan lahu manatap guluh na baru jadi malah suhur unik memang GKPS Bekasi boy hatahonon tiada yang mustahil ang gihakon aming di resort Bekasion tene haganup boy iciptahok kita ay mahalani diarni pandriahan ay madiarni hasadawan tene nah halaniai salinari atau kanami bani PHMJ pakun keluarga dan tene Rossi agi pengurus resort selamat berjuang mahita lahu mendupakon i dupakko kita dunuan krisis tene ay mapak korhon ni pandemi COVID-19 on tene tentu banyak hal yang harus masih kita perjuangkan terus ketika kita berkoordinasi bagas tondui menjana tetap koma sadai bagas pandriahan bani sadai tujuan naduk itu tetapkan sesuai kubani keputusan Sinode Resort age keputusan Sinode Jemaat posuhur semua bisa kita gerakkan dan buat kemuliaan nama Tuhan tene. Ay mahatana i founders kanami selamat olop-olop mabata pastikan Tuhan memberkati kita keluarga lepas keluarga. Salam olop-olop. Ya, Tuhan berkati. Ya, jadi terima kasih ma pada sanami bani Nasyam Haganupan pengurus resort anggota perutusan Sinode Bolon nage hubani Nasyam Bapak Pandita nami ma paraskon kata sambutan tene hotong-hotong ata jadi alani dasma panorang nih alani demai pasirsir sipangan pakesenumon nasizol si jalonta jadi holi langadong palamar salam hita tene bani satorapon bani kebaktian minggu bani pesta olop-olop sadarion jadi langadong marsalam hita lani ada sesuai protokol kesehatan daripada sini tinggu gus covid homa jadi do holi dopsi salose dopsi bentong kemangan asihan John ma ijalo hita halan marnasi kotak do hita bani sadarion jadi holi
Ya. Jadi paima tonggomangan holi tonggolobe hubani si pangidangi baru holi tonggomangan tene. Jadi dopsi tonggomangan holi baru ijalohita domba ijan dipasirsir dong na melayani holi tene mangidangi. Jadi para manganta boi buan hita hurumata boi jon homa tapi tetap jaga hita kebersihan pakon jaga jarak social distancing tene. Ase haganupan boi terhindar tene songon na yang jurhon pemerintah sa sonai homa nado ibadas tim gugus COVID-19 sia ikuriata GPS Bekasi. Jadi sonai pada sanami jadi sonari untuk sonai hubani siam PHMJ pakon namangidangi tene ase tutup lobe marhitei monggo ase ujon mahita kan upan namangidangi salah satu bani tim COVID bani tim multimedia ase ujon mana siam salah sada ya siam par musik ya sebenarnya